Omuranga ninguterera government ntabantu aba nibo bakugikoma bakagiho bururu ebafeho erebeke nti yabaho obuyambi egareho business zabo ekwata sente za remireho eza parish model egareho ebyoma byabo tangatani 10 nange 10 konka saa zino mbire esente zonzihiro muhogo tinkumanya hati ninza koranta twatega ubunga bwinji omuchomo obusaswine bwinji Kosa amasanyalaze tu advising abantu kisoka bakole babere ne connections ziri secure wewala short circuits ne accidents oba incidents za amasanyalaze ate tusaba ne emiriro any sources of fire kebere sigiri kebere ki anything ba amasanyalaze ne sigiri ne stove ne byone bikozesebwa ne bibiriti anything oba sigara kyone ekintu ekisobola kuvamu omuliro tuba advising abantu nti bagezeeko ku making sure abo baba bali mu bitundu bwebite birimu ebintu ebisobola kwaka babikwata bulungi n'obwegendereza kwewala. Lucky that in the midst there is stores for timber. Fortunately, by God's grace, this did go spark to the timber stores. If it is sparked to the timber stores, it would be a serious problem. Twamanya twashanga omuntu mwingi agwakwa sitoha yebu zo Kristo yesu abasa kukumurwa guru mwingi abantu baferwa sente zabo nyingi